Vocabulaire progressif du français niveau débutant. Copyright Clé internationale 2017. Unité 24. Les directions. İstikametler. Dans la rue. Küçede. À Toulouse. Hadise Toulouse'da. Toulouse gazasında vaki. Pardon monsieur. Je suis un peu perdu. Bağışlayın canım. Je suis un peu biraz perdu. İtmişim. I am lost gibi. İtmişim biraz. Je cherche aktarıram la place du Capitole. Capitol meydanını aktarıram. S'il vous plaît. Zahmet olmasın. Vous prenez, indi izah edeyim ki, vous prenez la rue Cuja, bilmem. Cuja küçəsini götürürsünüz, yəni o küçəyə çıxırsınız. Puis, sonra, la deuxième à gauche, ikinci döngədən sola, et vous arrivez, çatırsınız, à la place du Capitole. Capitol meydanına çatırsınız. C'est loin d'ici, buradan uzaktır. Non, c'est à 10 minutes. 10 dəqiqəlikdədir. 10 dəqiqədədir, yəni 10 dəqiqə məsafədədir. À pied, piyada. À peu près. À peu près environla eyni şeydir harası. Mənası eyni şey. Yəni ki, təqribən. Paris. Pardon, madame. Où est l'arrêt du bus 96, s'il vous plaît? Où est hardadır? L'arrêt de bus, avtobus dayanacağı. 96 avtobusun dayanacağı. Bus, mesela 96 görürsünüz. Birbaşa ile bir numara da demeye ihtiyaçtı. S'il vous plaît. Vous traversez, keçirsiniz yani la place de la Bastille. Bastille küçəsi, meydanını keçirsiniz. Yəni ki, içindən keçirsiniz. Bu tərəfindən o tərəfinə keçirsiniz. Ondan. Vous tournez à droite, sağa dönürsünüz. Dans le boulevard Beaumarchais. Beaumarchais bulvarına yəni küçəsinə də çıxıb orada sağa dönürsünüz. Vous prenez, puis vous prenez la deuxième à gauche, ikinci döngədən sola dönürsünüz. Vous allez voir, görəcəksiniz l'arrêt dayanacağı du bus, avtobus dayanacağını devant vous. Yəni qarşınızda ya da derrière vous, arxanızda görəcəksiniz. C'est loin, soruşur ki, uzaqdır. Non, c'est tout près. Près yaxın deməkdir. Onu gücləndirmək üçün tout işlədirik. Tout près. À Lyon. Lyon'da. Pardon madame, pour aller à la place Bellecour, s'il vous plaît. Yəni ki, Bellecour meydanına getmək üçün zəhmət olmasa. Bu Azərbaycan tərcümə ilə qəribə çıxır, amma belə də soruşula bilər. Yəni ki, mənim xahişim oraya getmək üçün yolu izah eləməyinizdir. Tamam, yəni belə mənası budur. Vous suivez le Rhône. Rhône çayını yəni ki, izləyirsiniz. Vous prenez à gauche. Sola dönürsünüz. La place Antoine Ponce. Antoine Ponce meydanının soluna getirsiniz de böyle bir şey. Et vous allez voir la place Bellecour au bout. Ve göreceksiniz bu Bellecour meydanını o bu yani ki dibide de ucuda o başta. Bakın o bu. Mesela o bu de la rue deyirlər. Küçənin o başında yəni ki axırında. Bu tərəfindəsin çox axırında da yəni. À Dijon. Dijon'da. Pardon monsieur, où se trouve, harda yerləşir? Fe'l əvvələ keçə bilər bu cür suallarda. Le palais des ducs de Bourgogne. Bourgogne düklərinin sarayı harda yerləşir? C'est tout droit. Dümdüzdür. Tout droit. Droitla droit'u qarışdırmayın. Droit düz deməkdir. Droit sağ. Droit var idi burada. Ouais. Tourner à droite. Sağa dönmək. Tout droit yəni ki dümdüz. Tu orada gücləndirir. Tu bilirsiniz gücləndirmək rolunu oynayır. Ouais, tout droit, dümdüz, yəni yol dümdüzdür. C'est au bout de la rue. Hə, bax küçənin, rue Vauban. Vauban küçəsinin o başındadır. Ouais. À Strasbourg.
finalement. Sırada. Pardon, madame, où est-ce que je peux trouver une pharmacie? Harada ben tapabilirim bir aptek. Vous continuez tout droit, dümdüz devam edersiniz. Et au premier croisement, croisement kesişme demektir, yol kesişmesi. Dört yol, bir dakika, yol ayrıtı. Vous allez voir une pharmacie. Bir aptek göreceksiniz, juste coin, düz künçte, tinde de yani. Elle est à l'angle de la rue des Grandes Arcades et de la rue Sainte-Hélène. Deməli, Grand Arcade var küçəsiylə Sainte-Hélène küçəsinin anqırında, yəni ki, kəsişməsində görəcəksiniz. Kəsişməsindədir, görəcəksiniz, yox. À Marseille, Marseilledə. Pardon, monsieur, est-ce qu'il y a une station de métro par ici? Par ici, yəni buralarda deməkdir. Metro stansiyası varmı deyir. Dans le quartier, yəni ki, bu məhəllədə, buralarda da, bu yaxınlıqda. Oui, c'est facile à trouver. Bəli, bu asandır tapmağa. C'est yəni ki, station de métro asandır tapmağa. Ouais, vous allez jusqu'au bout de la rue. Küçənin sonuna qədər gedirsiniz. Jusqu'à qədər deməkdir. O bunu da yuxarıda gördünüz. Et le métro Castellane est juste en face. Castellane metrosu düz qarşıdadır, en face. Üzbəyüzdə. Sur la route, yolda. Pardon monsieur, pour aller à Blois, s'il vous plaît. Blois'a getmək üçün, zəhmət olmasa. Vous prenez l'autoroute, ha bu yolda artıq maşınla gəl. Vous prenez l'autoroute A10. Otoroutların adı olur. İngiltərədə də var bu. Fransada da. Başqa bir çox ölkələrdə də yəni ki, bilmirəm. Bəlkə Azərbaycanda da var, bilmirəm. Otoqut, demək, A10 otoqutunu götürürsünüz. O demək ki, o yola çıxırsınız da, o deməkdir. Küçəni, hansısa küçəni götürürsünüz, o deməkdir ki, yəni ki, o küçəyə çıxırsınız. Baxandıq, yəni, o demək yanlışdır. Vous suivez la direction de Bordeaux. Bordeaux istiqamətini izləyirsiniz. Vous faites une quinzaine de kilomètres. 15-15'ti bilirsiniz. Quinzaine de yəni təqribən 15. Təqribən 15 kilometr gedirsiniz. Fərqlə verib görürsünüz. Et vous allez voir ve göreceksiniz la sortie numéro 17. 17 nömrəli çıxış görəcəksiniz. Bulvar. Bu çıxış burada yəqin ki magistral yoldan çıxış nəzərdə tutulur. Magistral yoldan çıxışlar olaraq yəni məsafədən bir. Pardon madame, pour aller au parc de Versailles s'il vous plaît. Versailles parkına getmək üçün zəhmət olmasa. Vous suivez la direction Versailles. Versailles istiqamətini izləyirsiniz. Vous allez arriver, çatacaksınız un grand carrefour, bir carrefour'a çatacaksınız. Ouais, carrefour da yol ayrıcıdır. Şekillerine bakarsın. Carrefour, ouais, yukarıda croisement var idi. Ouais, croisement. Yani tahminen şey, o şekillerine bakarsın. Öyle bir farkı yok. Vous continuez sur la route. Küçük yolla devam ediyorsunuz. Et après, sonra ya da avant, evvel, le troisième feu, üçüncü svetofordan evvel ya da sonra, vous allez voir, göreceksiniz l'entrée du parc, parkın girişini sur votre droite, sağınızda göreceksiniz. C'est indiqué. Indiqué o demek ki yani ki indiquédir. Yani nəzərə çarpandır. Yani görünebilir. D'accord, indiquédir. D'accord. Pardon, monsieur, l'avenue de l'université, s'il vous plaît. Üniversite prospekti zəhmət olmasa. Vous traversez le pont Bessières. Bessières köprüsünü keçirsiniz. Vous continuez tout droit, dümdüz devam edirsiniz. Attention, dikkat edin. La rue tourne beaucoup. Küçə çox dönür.
Vous arrivez à un rond-point. Rond-point yani ki daire bir olay. Rond-point'a çatırsınız. C'est la première à droite. O birincidir, sağdan birincidir. C'est un sens unique, tek yolludur. Unique, sans istikamet, tek istikametli yolda, bir istikametli yol. Non, l'avenir est à double sens. İki istikametlidir. Yani ki hem gidiş var hem geliş var. İki istikametli yol. İki taraflı değilsin diyorlar. İki taraflı. Dans un bâtiment. Bir binada istikamet soruşma. Pardon, je cherche le bureau de Jean-Claude Darlier, s'il vous plaît. Ben aktaracağım Jean-Claude Darlier'in ofisine zahmet olmasa. C'est au fond du couloir. Koridorun dibinde yani ki düz o başında. La dernière porte. À gauche. Solda ahırıncı kapı. Pardon. Où se trouve la cafétéria? Cafétéria harda yerleşir? C'est à l'extérieur. Çölde. En bas aşağıda. Vous descendez au rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée düşürsünüz. Yani ground floor. Yani ki zemin kat. Vous sortez du bâtiment. Bâtimandan çıkırsınız. Vous passez entre les arbres. Ağaçların arasından geçirsiniz. Et vous allez voir la cafétéria. Cafétéria'nı göreceksiniz. De l'autre côté du parking. Hardan göreceksiniz? Parkingin o bir tarafından. Yani o bir tarafındaki cafétéria. D'accord. Est-ce qu'il y a une photocopieuse ici? Photocopieuse var mı? Burada. Oui, là-bas. Bəli, orada, odaya. Juste à côté du bureau 17. 17 numaralı ofisin düz yanında. C'est où? Harda? Au premier étage à droite. Birinci mertebede. Yani ki yaşayışın birinci. Az önce böyle. Yaşayışın birinci mertebesi. Yaşayış evlerine verir. À droite. Sağda. Au restaurant, restoranda. Vous désirez déjeuner dedans ou dehors? İsteyirsiniz, arzu edirsiniz déjeuner yemeği, gün orta yemeği. Sadece yemeği şimdi diye diyebilir. Dedans, içeride, ou dehors. Inside, outside. À l'intérieur, içeride, s'il vous plaît. Zahmet olmasa. Il fait un peu froid. Biraz soğuktu. Bu esaslandırmalı değilsin içeride ısınma. Dehors. Çölde biraz soğuktu. Où sont les toilettes? S'il vous plaît. Harda da tuvaletler. Zahmet olmasa. Anu. Yukarıda. Amba var idi. Amba harda. Oui, en bas. Aşağıda. Anu yukarıda. À droite. Sağda. Vous montez l'escalier là-bas. Pillekenleri kalkırsınız orada. Ovadaya. Là-bas. Eminim her şey aydın oldu. Her an sorularınız olsa sorabilirsiniz. Bu videonu izlediğinize göre çok sağ olun.